Re dikgang di mejalo morago ga go wela ga moleto wa go ipelela boipuso jwa lehatshe la Malawi Totona Boko le molekane wa gagwe Lazarus Chakwera ba ne ba lebelela motshameko wa kgwele ya dinao wa setlhopha sa the Zebras le sa the Flames sa Malawi. Matshwititshwiti ya batho ba Malawi ba ne ba ile lebaleng go leba motshameko o e le bontlha jwa go ipelela moleto wa boipuso jwa lehatshe la Malawi. Tetso harentse re tswalela le tsone jana re boela gae motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente re dithapelo ke o rapetse o lebogetse ka ha parlamente a tileng ka teng dithuto tse a neng a di hiwa go thabolola tiro ya one e le badira melao a re o sologela gore thuto puisano eo ya malatsi a mane e go thile parlamente go dira tiro ya one ka bokgapane mo go direng se bathophi ba eletsang se dirwa o boletse se kwa bokhutong ja thuto puisano eo kwa jwaneng Emmanuel Rapua ka dintlha mo malatsing a le mane a bantseng ba le mo jwaneng go itsheka-tsheka mapalamenta a ntse a tshwere ka thata go ipaakanyetsa tiro ya bone masisi e ba e tlhophetsweng. Bontsi jwa mapalamente a ke ba bašwa mo palamenteng ya bo-13 ba go santseng go le botlhokwa gore ba rutuntshiwe mo go tseneletseng ka ditsamaiso tsa palamente le se se solofetsweng mo go bone. Mme jaanong ka tiro ya go abelana maele e wetse go solofetswe go le gontsi mo go bone. Yaanong ka ithutuntso ye sologelo ke gone gore mapalamente ba tabo yaanong e raka ba simolola ka mosupologo e be le gore ke mapalamente ba ba botoka go na le ka ga ba ne ba ntse pele mo go botseng dipotso mo go tiseng ditshutiso mo go tiseng melao kakanyetso le go buisa melao kakanyetso e tabeng e ta ka puso le ditogamano tsa dithabololo tse puso e tabeng e ta ka tsone e le go kopa parlamente gore di buisane. Dingwe tse ba di ithutileng gone fa ke tse di solofelwang gore ba di dirise ka moso jaaka parlamente ya mariga e itsegeng ka go dira melao e tla bo e simologa. Kana ka mosupologo parlamente e tabe e simologa e le gore ke parlamente ya mariga. Yaanong phuthego e tabeng e simologa e re sologela gore tse dibeke di le 6 mme ke phuthego e leng gore ke phuthego ya go dira melao kana mo go teng bill meeting. Yaanong mo phuthegong yone ya go dira melao re sologela gore maphata a ga governmente ka go harologana a be e le gore jaanong botona ba tisa melao kakanyetso ko parlamenteng e ta buisangwang ke mapalamente gongwe ba bo ba ihitisa e be e le gore tautona o ka e saena ya nna melao. Se sengwe go sologelwa gore mo parlamenteng yone ya mariga e simololang mapalamente ba e leng gore le bone ba tisa melao kakanyetso e tang ka bone mo go teng ke di-private members bill le bone ba dire jalo. E re ka jaanong ba sugegile tsholofelo ke gore dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe leno di tla bona tharabololo ka jaana ba itse fa ba tshwanetse go direla setšhaba sa bone ka botswapelo. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Motho re leboga go bontsi o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana tona wa dipalamo le ditiro tsa dithabololo Reno a Salakae a re puso e tshwentswe thata ke dipalo tse di oketsegang tse di alogane tse di tlhokang ditiro tsa boitseanape jwa kago mo lehatsheng leno a bua ko moletong wa lekgotla la Southern African Federation of Engineering Organizations re Salakae a re e le go itepatepanya le kgwetho eo ya dialogane puso e mo maikaelelong a go taka ditsamaiso tse dišwa tse di tla thusang dialogane go bona ditiro moleto o no tshwere mono Gaborone ke letleletse somolekae ka pego mo tsatsing le neng le soboka metseletsela ya dipuisanyo gareng ga mafatshe a Afrika di ne di itebagantse le bokamoso jwa boitseanape jwa kago mo kgaolong mme seabe sa baitseanape ba mogama o se ne sa lemogwa se le botlhokwa fela thata mo ditlhabololong tsa kgaolo. Go kailwe fa go le maleba gore mafatshe a Afrika a tshwaragane mo mererong ya ditlhabololo le go tlhomamisa gore ditsamaiso tsa mafatshe a bone di atla isago e molemo ya baitseanape ba kamoso. Is the pressing concern about the growing unemployment and underemployment among the engineering graduates. Engineers must be employed not only as engineers and designers of infrastructure, but as planners of sustainable futures. We are actively exploring policies that create demand for engineering services, particularly in rural infrastructure development.
particularly in innovation hubs. In this country, we may be having some challenges of having a project or jobs, and we talk about job creation. So if one member state mo lefatsheng leno le tlhoko la ditiro ke kgwetlho e teng mme fa re ka tshwaragana re le kgaolo ya Aforika go bona ka fa re ka fang bana ba rona sebaka sa go ithokotsa mo tirong ya bone ko mafatsheng a mangwe a kgaolo eno a nang le ditiro tse di maleba se se ka thusa go fokotsa letlhoko le le teng. Required to be attached during the process of their training. What is called industrial attachment. Go tla ka dikago tsa maemo a ntlha tse di ka emelana le diphetogo tse di farologaneng tsa loapi go kailwe e le mang mo kgaolong ya Aforika. As Botswana modernizes its infrastructure, jaaka lefatshe leno le mo maiketlong a go aga dikago tsa setšha ebile di na le boleng re tlhokana le boitseanape jwa lona re tshwanetse ra inaakanya le go aga dikago le ditsela tse di ka emelana le diphetogo tse di farologaneng tsa seemo sa loapi le ka bona ka fa ditsela tsa rona di sentsweng ka teng ke pula ebile bangwe ga ba sa tlhole ba e batla. Botswana are capable, they are competent. Nna ke dumela gore lefatshe la Botswana le na le baitseanape ba thothwa ba ba nang le bokgoni bangwe ba rona puso e dirise madi a mantsi fela thata gore isa dikolong eo e ne ile nako e thata ditlhabololo tsa lefatshe di santse di le kwa tlase mme ra atlega seo ke sesupo sa gore le gompieno re ka kgona e re ka jaana tsenyetso setšhaba e le nngwe ya dikgwetlho tse di tshwenyang mo mogameng wa kago maloko a Southern African Federation of Engineering Organizations a ne a tlhomamisa fa a rotloetsa ditsamaiso tse di lolameng di akaretsa go direla dilo mo pontsheng le go tsaya maikarabelo mo mogameng wa bone. Ke letlheletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Boeteledipele jwa motse wa Moremi ko kgaolong ya Tswapong bo itumeletse go thusiwa ka nama ke company ya Mascom go fepa manong a nnang ko dithabeng tsa Moremi a ntseng a sokolang tateng ya go thaelelwa ke dijo pele ga moo go tlhalosiwa ga bontsi jwa manong a suleng tateng ya go tsenyetswa bothole mo dijong ha mangwe a na setse a palelwa ke go hoga tateng ya go thoka dikota mo mebeleng ya one a rutepego ka Gabriel Mereki. Go tlhaloswa fa palo ya manong a nna mo dithabeng tsa Moremi mo kgaolong ya Tswapong e ne setse e fokotsega ka ntata ya go ja dinama tsa diphologolo tse di nang le bothole. Godimo ga moo manong mangwe jaanong nna setse a palelwa ke go fofa ka thaelo ya dikota tse di thatafatsang marapo a diphuka. Khamphane ya Mascom e tshwaragane le bana le seabe ba bangwe e ne ya tswa thuso mo ngwageng tse tharo tse di hitileng go thusa ka marapo go boloka manong a. Seemo se ne se se swentse thata mo motseng wa Moremi. We had this leno le ne le bidiwa go Egyptian Vulture. Le leng gore mo gompieko ga leo ga le sa toilet mme go lebegala gore the same process ya poisoning ke yone e dirang gore malonong leo le mo gompieko ana bo le sa tlhole le teng mme go tare re leke ka bojotlhe go bona gore sepe se e leng gore se teng re se preserve re se tshwareng sentle ba batla gore ba bolae di-predatora tse di bolaileng dikgomo tsa bone kana leruo la bone mme e be ba simolola ba poisona the carcass e tla beng le fo mme kana manong a botlhokwa mo tikologong gore a phepagatse tikologo. Fa e sa lenaneo le le simologa go setse go na le pharologanyo e kgolo thata ka dipalo tsa manong di simolotse go oketsega. Re mo breeding season ka ya manong mme a tsweletse a jahela sentle ga iseng ko re nne le bothata bope since re simolola go supplementa one marapo one a so seo ke sesupo sone sa gore ka hare le kanka teng go a bereka le tsone dipalo gore e ntse di a oketsega. Go thusa ka go fepa manong a ka dijo segolo jang marapo e ne le tiro e tshwaraganetsweng ke dikhamphane di akaretsa Food, BMC, Security Systems le Raptures. Maikaelelo ke go tswelela ba thusa. Re batla gore a re kgakana le go Moremi le re sentsho e be go na le tema ya re kopana mo ngwageng wa bobedi ra nna hatse ra ipela seelo ba gaetso ra bangwe ga tse 5 ngwaga wa bobedi ra kokota ke ha re ta kopana le Metibe a amogela mogopolo a rona ke ka mmana re ntse re tshwarang le ene mo ngwageng wa boraro. Go ne ga tlhaloswa fa setšhaba le barui ba tshwanetse go rutwa ka botlhokwa jwa manong. Maybe we need now to take this education to the farming community because it's a very, very noble initiative.
Kgosi o buile ka transformation. Re tshwanetse go ithuti se go ba reng gore ba tlhaloganya ka tiro e le dirang e botlhokwa. Dipalo tsa dikgomo di ka se ke di oketsege fa go santse go na le malwetse a amang leruo. And dipalo tsa rona tsa dikgomo cannot increase if we continuously have disease outbreaks. Botlhe ba ba ntseng ba thusa go tamela manong a ba kgoletse tiro ya bone le go ba kopa gore ba tsweledise ka jaana manong a na le seabe se segolo thata mo go phepafatseng tikologo. Gabriel Mereki, PTV News, Moremi. Tsara thudumela tsa mahatsa sele mohumi wa dinaledi kwa America yo neng a ntshana sinong le tautona Donald Trump o simolotse party e ntšha ya sepolotiki. Elon Musk yo kubetsanang le tautona Trump morago ga go thoka tumalano ka ha madi a lehatshe la America a ta dirisiwang ka teng o itumile se kgone gore bothe ba ba ta dumalanang le molao kakanyetso o ba seka ba thopiwa go thameng party eo. Musk ona dirisa dipatisiso tse di supang ha batho ba America ba re ba letsa go tswa mo dipathing tse di ntseng di hapanela puso mo dingwageng tse di makgolo a mapedi tsa Republican le Democrat. Party ya gagwe e ikaelela go tsaya ditilo tsa palamente tsa dikgaolo tse di sa itsetsepelang mo go epeya dipathi tse dikgolo tseo, mme kana tse dikgologolo tseo tota gore ka tsone e kgone go thusa mo go tseyeng ditshwetso tsa palamente. Party eo ya re bata ditilo di le pedi kgotsa boraro hela tsa palamente e kgolo le tse di herang bopedi go ya kwa go lesome tsa palamente e potana. Motho a re boele gape ka ko Malawi tautona boko o go thaditse mahatshe a Africa go itsolopanya go thabologa mo go pharologano a re Botswana le Malawi a tshwanetse go atolosa maitamo a seabe sa one sa go thabolola kgaolo ya Africa. La tsela Malawi le thotse di ipelela boipuso ja dingwaga tse di 61 le ntse le ipusa kwa lebaleng la metshameko la Bingu National Stadium kwa Lilongwe moleto o tautona boko a neng a le molalediwa wa tota kwa go one. Lebala la metshameko la Bingu kwa Lilongwe le na la duma ka boitumelo mmino le ipelo jaaka matshwititshwiti a Bengai ba ne ba tshologetse teng go ipela le dingwaga tsa boipuso tse dingwaga di le 61. Phatsimo le menyenyo ya dipalopalo tsa Bengai tsa supa ha ba itumeletse bokao jwa letsatsi la gabo ga mmogo le bolenteng jwa ga tautona boko. Molaetsa wa ga tautona boko wa bo gwetha kgaolo ya Afrika go ema ka dinao go tsaya dikgato tse di maleba go ka thabologa le go heta. Thabologo e pharologano e letsagang mo kgaolong e tshwanetse ya ama matshelo a bothe mo mahatsheng le mo kgaolong ka kakaretso mme ebile e ikaegile ka katego ya bothe. A revolution is not only born from the thunder of grand gestures alone, but also from the steady and relentless rhythm of small acts of courage, incremental, cumulative, transformational. And Malawi must transform. Africa must transform. Tautona wa Malawi o lebogetse tomagano ya mahatshe a Botswana le Malawi a eletsa gore batho ba gabo ba ka bereka ka nata le go itsetsepela mo go gogeng dithabologo tsa bone go aga tšhaba ya bone mmogo. I wish every one of you a happy Independence Day. As for you, my brother, Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, I thank you for accepting my invitation to come and celebrate this special day with us. And we ask you to make yourself at home here in the warm heart of Africa, because we do not just consider you and all the people of Botswana to be our friends. We consider you to be our brothers and sisters. Letsatsi le le nile la thomamo le le taagang mo dipelong tsa batho ba Malawi go ya isagong e ba eletsang ebile ba eteletse ko pele ba dirisana le mahatshe a karetsa la Botswana go aga Afrika o molemo. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Lilongwe, Malawi.
Mothoetso mo kgabo kana dikgang ke the mess mme Ntebogang Sebatlela o di betile go go dinela. Tla go leboga wena kgomotsa go tukile mo tsona etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebatlela go ipelela boipiso jwa dingwaga tse di 60 le bongwe ga lefatshe la Malawi tautona Advocate Dumaboko le Dr. Lazarus Chakwera ba ne ba ya lebaleng go lebelela motshameko wa botsalano wa ditlhopha sa the Flames le sa the Zebras Thabang Sisinyo file setlhopha sa mono gae no ya ketapele metsotsonyana morago ga boitapoloso mme setlhopha sa Malawi sa lekalakanya dinno moragonyana the Zebras se fentse motshameko ka dinno tse 3-0 morago ga thago ya di-penalty ka dine di palelelane ka nno e le nngwe setlhopha bone matlhasedi a motshameko o. Tomizangkati Mai wa Malawi Goal! The referee says it is a goal. Malawi 1 Botswana 1 sending the Stars crazy. Comes Moshao. Scores 1-0. McDonald Lamek hits the post. Misses. Oh, Wana. Nyamata jersey number 7. Ronald Fortune. Fortune scores. Oh, glass cutter. Willie Tanso captain wa timu ya Malawi. Kamenye anyamata timu ya Botswana. This is now Tabo versus Joshua Waka. And hits the post. Botswana 3, Malawi 0. Motsana etso ha re tswa mo go tse di sa monate tseo jaanong re boela mo go tse dingwe gape tse di rokotsa mmate mampudi wa lebelo la 200 meters le itsile Tebogo o letsa dirile diaba a sena go fola kgobalo e ntseng ke mogoreletsa go phadisana a kwadisa nako e gaisitse mo pakeng eno kana world lead ya 19.76 seconds mo lebelong la 200 meters kwa Asian Diamond League kwa America ona salwa morago ke motabogi wa America Courtney Lindsay yo tabogileng lebelo leo mo nakong ya 19.87 seconds Alexander Ogando wa Dominican Republic a duile mo maemong a boraro a sena go taboga nako ya 19.94 seconds le tsile Tebogo o ne a boa jana a sena go gobala mo mosifeng kwa Rabat Diamond League kwa Morocco ka kgwedi ya motsheganong kwa neng a fetsa mo maemong a boroba bongwe mo lebelong la 100 meters. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the Mess se thulana le sa Algeria segonjono ka nako ya boroba bongwe mo motshamekong wa bone wa ntlha wa kgaisano ya WAFCON e tshwaretsweng kwa Morocco. The Mess ba mo setlhotshwaneng sa Group B le ditlhopha tsa Algeria, Tunisia le Nigeria. Motshameko yo mongwe wa Group B gareng ga setlhopha sa Nigeria le Tunisia yo o simolotse tota segonjono ka nako ya borataro mme o ntse o tsweletse pele bafenyi ba Group B le se se fetsang mo maemong a bobedi ba tla iponela phatlha kwa dikwata finaleng tse pedi tse di gaisitseng mo maemong a boraro. Setlhopha sa rugby sa bomme sa jwaneng sa gare santse Bengai ga Gaborone Hawks ka dinno di le 22 go lefela go fenya motshameko wa bobedi wa ligi ya Botswana Rugby Union West Show mo motshamekong o neng go tshamekela kwa lebaleng la Warwick Park Maabane a rutle Victoria-Dikgang. Setlhopha sa jwaneng sa bosenyoretswe phenyo se kwadisa di-try di le 2 le conversion e le nngwe mo karolong ya ntlha. Lebota la bone le lepopota le foledisa maiteko a Hawks go ka boa ko morago ka jalo ba wetsa karolo eo ka ketapele ya dintlha le 11. Mo karolo ya bobedi bomme ba toropo ya moepo wa TEME ba tla ba okeditse lebelo la motshameko go ketefeletsa Hawks motshameko gotlhelele. Setlhopha sa ga Mokatisi se ga Mitsibok se tswelela se tshwere taolo ya motshameko seno sa gape di-try di le 2 le conversion e le nngwe go fenya motshameko ka dintlha le 22. First half we played very well. Tota tlebe ke ngongoragela di sele banyana ba ka ba tshamekile tota. They knew what they were doing. They listened when they were told do this, do that. Don't get into contact ba ready let the big girls hit ba utlule. First half ba tshamekile bontle mo go maswe.
The second half, from the bench, I put in fresh legs. Ke saba, haba complainer, but any by retiro. We won. Initially, we were supposed to go and pause, right? So we lost the game 1-0. The ladies never 1-1. They were supposed to go to play support play, Batsama 2-2. So the Johnny ladies were really going for the ball more directly. So they were challenging Dragazaro. So what's a 1-1 more no cost because the Zama Motala support this is Comorago. I have a support so but they were the first to get there. Mo madung a metshameko e mengwe setlhopha sa borra sa Gaborone Hawks sa se ka sa batla go tsweledisa BOTSWANA se fenya sa jwaneng ka dintlha di le 24 kgatlhanong go di le 21. Btv-Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa me gakologela gore ka nako ya boroba bongwe tlebe matlhotlhe ya lebile ka kwa Morocco gone jana kgomotsa go tukilwe me sentle gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Batho ba Malawi ba kgothadiwa go tsena mo monong wa mahatshe a Afrika wa go tsisa diphetogo go godisa itsholelo. Mohumi wa dinaledi wa Amerika a thama party ya sepolotiki a sena go kubetsana le Tautona Trump. Fa mo go tsa metshameko le tsileta bo go a dira diaba mo lebelong la 200 meters kwa Eugene kwa Amerika a gatisa rekote ntšha. Motho dikgang tsa rona di wela ka tselentseng jalo emahela jalo o bonetsa tepo loapi go tswa go rona ra re ikanya rona. Dumelang bagaetsong ka mogela ka seemo sa lapso se serwang ke nna Mpho Ishadar. Go paketse go itlotsa go letsididi mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Go letsididi thata mafelong a mo dikgaolong tse di mo borwa ka ebile re paketse re gatisa selekano sa botsidi se sekotla se sa bobedi kotla se ga lefela ko Veda le mo toropokgolo Gaborone lefela ko Ngojane le bongwe ko Lephepe. Mme mo tsamao ya nako ga thutafala ga nna bothitho go dikgaolong tse di ko Bokone fa mo dikgaolong tse di mo borwa gone go letsididi tshana kgotsa mololo mo tshokologong. Mme fa re lebela setshwantsho sa lapsana kwa gompieno sone se supa fa go santse go apogile mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko ntleng ga mafelo mangwe a mo borwa ja kgaolo ya kgalagadi ko e le gore go santse go ipona tsa dibata tsa maru mo tsatsi la ka mosegone se tse re go tswele go ntse go apogile lefatshe leno ka bophara mme mo mosegone se tse re go phakele go itlotsa go letsididi thata mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba le kgatleng ka selekano sa lefela ko Ngojane le Veda le bongwe mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa ko dikgaolo tsa Nghabe le Gare Bokone botlhaba borwa le kweneng gona se tse re go phakele go itlotsa go letsididi ka selekano sa boraro ko Good Hope le Lephepegweng kwa bosupa mafelong ka bontsi a kgaolo ya Nghabe le Bokone ja kgaolo ya Legare ko kgaolong ya Tšhobe gona se tse re go phakele go itlotsa go letsididi tshana ka selekano sa Boferabong mme fa re lebella mo tshokologone se tse re go tswela ntse go itlotsa go letsididi thata ko kgaolong ya Kgalagadi ka selekano sa 15 ko Veda le 16 mafelong ka bontsi a kgaolo eo dikgaolo tsa gantsi go tsena ka borwa botlhaba kgatleng le kweneng gone se tse re go tlhole go itlotsa go letsididi ka selekano sa 17 ko jwaneng go kwa 20 ko mafelong ka bontsi a kgaolo ya gantsi dikgaolo tsa Nghabe le Gare le Bokone botlhaba gone se tse re go tlhole go itlotsa go letsididi tshana kgotsa mololo ka selekano sa 22 ko Mahalapegweng kwa 25 mafelong ka bontsi a kgaolo ya Nghabe Bokone ja kgaolo ya Legare le Bokone botlhaba kgaolo ya Tšhobe gone se tse re go tlhola go itlotsa go le bothito ka selekano sa 27 ko Pandamatenga le 20 le Boferabobedi ko Kasane mme fa re lebela toropo tse di mo borwa ja Afrika ka tsatsi la kamoso se tse re go thibile ka bontlhabongwe ko Cape Town le Manzini ka selekano sa mogote sa 14 fa ko Cebega gone se tse re go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Upington le Maseru gone se tse re go tlhole go apogile ka sekano sa mogote sa Boferabongwe ko Maseru fa ko Johannesburg gone se tse re go bana le dibata tsa maru ka sekano sa mogote sa 10 se tse re go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Antananarivo fa ko Beira Harare Lusaka gone se tse re go apogile ka sekano sa mogote sa 27 ko Beira le Lusaka
kovine o kule gona re tshwanetse gore go tlhole go apogile ka selekano sa mogote sa 12 re ntse re tsweletse mo toropo tse di mo borwa jwa Afrika tsatsi la ka moso se se re go thibile ka bontlhabongwe ko Kinshasa le Luanda fa kwa Dar es Salaam go ne se re go bana le dibata tsa mare ka selekano sa mogote sa 12 wetso ne ke go tshwaretse go lekala go tswa Tepolwapi go itlhela re kopana mo nako e tlang boroko. Welcome to